بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung ngaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Supudinar ko Allah, amim bees ko mga langit ang usulupa, abielu inian so mga malaikat ang mga subu, aad na mga papakian, dudua gututelu gupupat, pegumanan niyan ko kaadn so kabayaian, mataanas wala si kulangwan taman nag-uusian. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Sadin salkaan wala ku manusia alimu nada makarnon, gusadin saranan yanon, nada makabutawanun ko orianian, naskanian summa begramaungangan. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Hei mga manusia, tadmini yusulimu Allah arkanu. Baad na miyangad na salah ko Allah, apu pagpar kanu pupuun ko langit agusulupa, da atuha na inuntas kanian, na anda manaya ikap telikudiu. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Na uba kairan paka pembukega na sabnara pia kambukeg so mga subu miyaw na anaka. Na si ibu ko Allah pekanduda so pekakakaulaula. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Hei mga manusia, mataan na sudiin di wala na benar. Na uba kanu malimpang ukaw yag-wiyag ku dunia, guuba kanu malimpang ku ukit wala uplilimpang. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Mataan na so syaitan na ridway niyo, na beluyan yus kanya na ridway. Ayabu iptuwagyan ko maampelo na ansiran mabelo yapad ko mga tao ko kadag. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. Sirani miya mangungkir na adna bagyan nira na siksa sangat na sumya marat yaya gupinggalub kiran sumanga pipia na adna bagyan nira na maap gubala samala. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Inusutawa pipirasanun sumarata ko galubkian na ayak yailayan yanon na mapia belagi du tiuro Allah na mataan aswalla nan dedegnian sutawa kabayayan guturu unian sutawa kabayayan na ubemailang suginawang kasapanta gumang awid akalkiran mataan aswalla na katawan yan sugiirang gulaulaan. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Naswalla sumiyutawan kumangandu na kipuro iyan sugebun na ipapamakay gamiyuto ko ingdamiyatay na inuya gami sa saba perkanian sulupa ko oriano kaya patay niyan lagid manuto so kapagwiyaga kumiyamatay. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Satawa kabaya iyan sumenang, nar kuallah sumenang sakalang-ulang wanian. Seer kaniya pupekapanik suka terua mapia gusum amala untol. Na ipupuru iyan sekaniang kap terimaan iyan. Na supepemagan tangan kumangararata. Na adna bagian ira na siksa asangat. Na su antangan usirano to nagyuto na kilang. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfan ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Naswallai miad nerkanu puun kubuta. Orian yan na puun konotfa. Orian yan na bielui kanunia nang gaganapa. Na da ikaw gatubabay guda ipembawa taia na badi sisi ko kataunian. Guda pagembuay na kembuay. Guda pekababaan seumurian abadi matatagu ko daftar Rasulullah Mahfud. Mataan nagyutuman si ikwalla na malbud. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Nak na aba magisan sudua kaludan. Gie na taba nga pakadenggaw. Amalebut sukay numaun. Gugiya na matimos sama peled. Na pepekakan kanu ko pepekapoon ko mani isaro wasapu amalembu. Guma pepekagmaon yu so pakaya nagiin yu tuman ditara mga muntia. Na piling kaso mga kapal rekania na pepemangetas kaan yu mapepeluluba so kakawasaan yan. Guang kanu makapepenalamat. Yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wa sakhara asyamsa wal qamar. كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Pepekasul niyan so gagawi ko dondong. Gu pepekasul niyan so dondo ko gagawi. Gu pia ka pusinutian so alunga nagusuulan. O mani isaro na pepelalagu isi ko taali kami apento. Giyutuman swalla akad na niyo, akir ko kapar, na sosira na pepenung genuin ni wasala kaur kanian, na da mipapaarira na isembu udah dengelisen. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, walau sami'u mastajabu lakum, wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, wa la yunabbi'uka mithlu khabir. O pangni kanukiran na diirang keneg supang ninyo. Na api amanugiran na di kanuiran sembegen. Na see kwalungan na kiyama na pagungkir niran so kinisakotun yukiran kwalla. Na da maka penutul reka alagi duwalla akaib. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Hei mga manusia, skano na mga berarapeng kualla, naswalla naskanian sukaya apupudiin. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. O kabaya iyan nakilang kanunian gutumaling umasa kaad na bagu. وما ذلك على الله بعزيز. Naknao tu abe margen ko Allah. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن
تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Nadi ke wida no maawid sudu sa upedian gu api ya pangan no kapa peneden so kaawi diron nada pekia wida no namai tubu api ya penskanian na tongananian ayabu mapeka ikhtiarkan aso serana ikal kiran so kadnanira na de mapayag gu ini pamayan degiran so sambayang nasata wasuti na makapsuti sarak bu ginawanian nasi ibu kuala su kebulusan. وما يستوي الأعمى والبصير. Nak na aba magisen subuta agu sepepekailai. ولا الظلمات ولا النور. Gudi magisen so mga lilibutang agu sumaliwanag. ولا الظل ولا الحرور. Gudi magisen so kasisirangan agu sumayaw. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Gu kenaba magisen so mga uyag-uyag agu sumya matay. Mataan aswala na mapapekanagian so tawa kabayayan. Nading ka mapekanag so tawa amatatagu ko mga kubur. إن أنت إلا نذير. Saka na matag pepemaka ikhtiar. أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Mataanas kami na siyumis kaya Muhammad raksubnar apa pemanutul gu pepemaka ikhtiar nada pagtawa beda amiyay puso na pepemaka ikhtiar. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Naupakambu kegekairan nasabna rapya kambu kegusiran amiyaw na aniran so mga rasol minitaling umakiran o mga rasol kiran so mga raraya gekarin agus so mga daftar gusto kita bamiya kabagay sa sindo. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Orian ya na sinik sa aking susira na miya mangungkir na anto na imiyang betadusik sa aking kiran. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Bangka damay laya mataan aswalla na piyakaturun na puun ko kawang suwig na piyakagmawami sa saba perkanyan so mga unga ang bida-bida so mga warna niyan. Gupad ko mga palaw so mga lalana maputi gumariga ang bida-bida so mga warna niyan gumiyamangin takintam. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Gupad so mga manusia, gusto mga binatang, gusto mga ayam ang bida-bida so mga warna niya na isinuto. Ayabu ang maalak ko Allah. Kung mga ore pa niya na so mga tatao, mataan na so Allah na mabagrama napi. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Mataan na so sira na pagpamangadi ko kitab Allah. Gwini pamayan dagiran so sambayang. Gumya mamagaysiran ko ini pagparamikiran sa masulan gumapayag na maaarapiran so kandagang adidin kilapis. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Kaituman yang kiran sa tarotop sa mga balas kiran. Gupagumanan yang kiran sugagaw niyan. Mataanas kanyan na manapi masalamatan. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن
إن الله بعباده لخبير بصير. Nasu inilah mamir kaya Muhammad kitab nagiutus sebenar atau matan to kumiaw na anian mataan aswalla na titu kaib ko mga uri penian na pupakailay. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Urian yan na piyaki pangwarisan nami so kitab kusira na miya pili ami ko mga uri penami na susabaad kira na pinderwa ka aniyan na ginawa niyan gupad kiran so tetang ka gususabaad kira na miyaw na ko mga pipiya sabab sa idin wallah giyutuman nas kaniyan sulimu amala. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Mga surga tata papemakasul siranon pengimuan siran roo ko mga salenda abulawan gumunti atipay guayan ditarniran roo na sutra. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Na teruuniran asupudi narkwalla so inilang yan kami subuko mataan na sukad na nami na titu manapi masalamatan. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Asupya ka pentaw kami niyan ku ingda kakal sa puun ku gagaw niyan di kami ron kesugata dukaw di kami ron kesugata rubas. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Nasumya mangungkir na beginyiran suapu iku neraka jahannam. Disiran iteman, kaubasiran mamatay. Gudi kiran pekakepen sosek saun. Lagid manuto akam balas yami ko umani miungkir. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Nasiran napki guraw kiran roo. Akad na nami, pakaliwa kaming ka kunaraka, kang gelebeg kami sa unto lasalakaw kuping gelebeg kami. Teroonu Allah, bemis kanu dapaka pagintawa sa diyengka, amaka pepenan na demun sutawa penan na dem, gumia kaumar kanu sumia maka ikhtiar. Na taamin yo kada abagyan mga derwa ka apa katabang. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. Mataanas wallahi matao ko migagaib ko mga langit agusulupa. Mataanas kanya ni matao ko sisii ko mga rarab. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Skanian subielui kanunia na mga khalifa kulupa. Asadin sa mungkir na pagkatanaon so karatao kia ungkirian. Guda akiuman ko mga kafero kia ungkiriran sa iko kadnaniran. Ainun tasurarangit. Guda akiuman ko mga kafero kia ungkiriran ainun tasukalugi. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Terwang kaya Muhammad, aig da iyo ko ipupemana ko to ni wasosiran na pupenung genui ni wasala kau ku Allah. Pakilay ni yurakan wanto na imi adniran kulupa, antawa baad na mitutumpukiran ku mga langit. Antawa abaad na inibigay mikiran na kitab na siran na si kumaraya karina apu uner kanian. Kena, kada ay pembagaya pasad mga darwa kaso sabaad kirang ko sabaad darwar salimpangan. الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Mataan aswalla na arnian sumangalang itagusulupa kaubasiran mapukas na ibeto mapukas siran na de makaran kira na isabuku urianian. Mataan as kanyan na tatap amatigra manapi. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Na ini sepairan kuala supi temana na mga sapairan sa ibeto adna makataling umakiran na pepemaka ikhtiar na mataan na kebelay sirandan na lebih pekaunto ladi supi tenggisaan ku mga pagtaw na kagi adna makataling umakiran na pepemaka ikhtiar na da amin ipaguman yang kira na rawar sa kapalagui. Istikbaran fil ardi wa makra as-sayyi wa la yahiqu al-makru as-sayyi illa bi ahlihi فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Makapantag sakap maratabat kulupa, guka pagentangan samarata, nada ketangkalan antangan amarata arwar ko kirkon, na baad na penayaw nira narwar ko kiyaw kita no miyangaw una. Nadad na matuon ka akasambii ku ukitu Allah gudad na matuon ka akaalinu ukitu Allah. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Basiran demakan delakaw kulupa, kaaniran mapamimikiran wa antuna aim yang betaduki akirang kusirana miyaw na aniran, asirani lebi adisirani beger, nada ku betadwalla ubaad na makarumpiso na siya'y kumangalangit guda si kulupa, mataanas kanian na tatapa mata o wagaus. Walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Nausiksaan wallah ko mga manusia suping geleb kira na mga dusa. Nada alam been yang kuliawaw ulu paabaran yawa. Naugiid na pakalala na tanian siran taman ko taali kami apento. Na igira amya kataling umaso taali kiran. Na mataan as wallah na tatapa pigilay niyan sumanga urip niyan.